Encoding overload anjing. Checking sound, cooking cakla kukung. Belum aktif nih. Oke, sudah excellent connection bosku. Masih loading, bro. Oke. Kita jalan-jalan dulu menggunakan anjing sandat. Star Motorcycle Club. Setelah itu kita panggil sepeda motor kita. Oh, belum bisa. Oke. Tungguin dulu. Panggil sepeda motor kita. Naik Blade. Bentar. Kita agak sendat ya setelah sambil itu anjing lah. Setting dan grafik bukan salah, grafiknya window. Oke. Yes. Oke, si Arkot kayaknya sudah mulai menyalakan komputernya. Arkot alias Hijra. Kita sembunyikan dulu text bar setting bar ya. Kita masih tes saja nih. Text bar. The fuck?
Rajib join. Kita perang aja dulu sini. Astaga, sendat banar sekalinya. Really man, I can do fucking. Bentar, kita atur lagi di sini. Setting. Prioritinya normal. Hub. Agar di sininya tidak sendat-sendat. Harusnya begitu. Masih sendat anjing. Nah. Come on lah. Gagal terus masuk ke kemana aja? Ke GTA Online-nya, ya pakai ini kira main lah kita. Kamu gagal masuk ke GTA Online, aku gagal terus nah sandat-sandat. Ya, Pak. Nah. Sandat sekali, bro. How to fix this? Oke. Harusnya tidak sendat, G'day, boss. Ya. Tunggu kayak jilah aku nih lagi. Sedikit lancar. Ini lambang merah nih red zone kan? Nuclear Text 3080 problem solve tapi nggak ada uangnya, bro. Mikir lah. Kecuali Anda mau menyawer saya tuh di kiri bawah ada link Saweria, bisa langsung disawer ya. Ada apa di sini, bro? Nah, malah hilang red zone. Kita pakai Shotaro lagi. Shotaro. Sepeda motor Tron. Masuk DC dulu bareng Jip. Ayo Jip, masuk DC Jip. Atau ini gara-gara hujan sendatnya, mungkinkah teman-teman? Kita turunkan saja menjadi low deh. Biarkan loading terlebih dahulu, tidak apa. Mana nih? Very high. Oh, itu sudah paling rendah. Dasar bangke. Jam. Oh, very normal. Normal semua. Frontroy has go offline. Nah, kenapa Frontroy? Free change. Yes. Ya, silahkan di restart, nggak apa-apa. Bulik dana dikira limbah tadi pindah bangkak. Tapi aman aja kalau kada aman bahaya tak. Very low. Kada kawa jipe very low, yang kawan normal. Jakanya kawa very low. Sudah mkuanu akan jipai. Di sininya sendat kadalah atau di laptopku aja yang sendat-sendat. Di dalam sabar ya, ini lagi loading nih. Buruk sekali ya. Dasar bangsat.
Cinta bagai air yang jernih di dalam besi yang berdebu. Tak perlu mereken. Walau dipandang, kita lihat hijrah kayaknya sudah masuk nih. Arkord. Nah, hijrah nih kenapa selalu aku yang mengalah? Sarah Filoid, selamat malam buat kamu yang ngangenin tapi cuek, anjay. Anjay. Boleh touch. Kayaknya tidak mendukung nih untuk kita melakukan live stream GTA. Kayaknya malam ini tidak worth it, teman-teman. Mungkin nanti kita bermain Pokemon saja yang agak worth it ya. Tapi untuk malam ini biarkan kita bermain. Eyes blue like the Atlantic and going down. Oh shit, what the fuck is this? It's very nice and good. Anjay. Bodoh amat anjing lah. Gimana kalian ngopi? Ayo Dewan, ditunggu Dewan. Masa kak? Come on boy. Apa ini baju? GTA Online Classic modus return with 2 kali GTA dolar NRP on offense defense. Ngapain itu boy? Boy. Kagak ada yang masuk Discord lagi anjir. Sini aku masih sendiri merenungi hari-hari sepi. Ini loading simulator boy. Hanya loading yang tidak sandat. Oh sandat-sandat nah. Oh shit man. Oh god. The GTA Online system failed update. What the fuck? Come on lah men, masa aku main offline? Masa malam ini tidak bisa main online kami boy? Bye. Masih di awal kita jadi Franklin kah? Jadi Franklin tuh. Kayaknya jadi Franklin nih. Menjadi N Naruto Ninja. Come on. Lama kali loadingnya. Loading Franklin aja ini. What? Kok GTA Online lagi? Come on man. Apa maksud kau ni? Ilahandi wa ni'matana. Ini suara kotanya sudah ada bro. Yes. So what can I do man? Demi Marcus Paulus. Jangan bilang malam ini lagi ini nggak bisa dimainkan online-nya.
Jangan bilang encoding overload. Anjing lu. Franklin. Minum soda Frank. Ganja anjir. Oke. Yes. Yuk mantap Franklin. Nah gitu juga aku MT maybe sedang maintenance Rajib. Mungkin kita harus bersabar. Masuk DC dulu Rajib. Lancar jaya ya kalau main yang ininya. What's up? Yo, what's up man? Yeah boy. Kita kemana nih? What? Kenapa namanya? Nah, ada Jackie boy. Ada boy Jackie. Udah mau lah anu online aja. Udah, genteng lu. Iya anjir. Offline aja nah kita berkawanan. Suara Anda kok kecil sekali, Pak? Ini masih halus lah. Mah ada. Sandet di masih. Duri. Ati bujuran kurang malah. Astaga, nyar tahu kamu kan baca komik anjing. Kada Siang. Kada muncul lagi lah. Assalamualaikum. Reinkarnasi kalau jarak kena. Iya lah. Halo Samson. Jackson. Ya masuk Abang Octopus. Mau lah tadi. Apa mau? Masuk ke online. Belum, hanya buka PC nah. Mana hijrah? Maka join ya. Enggak Ini tahu. lagi main GTA. Oh iya. Pada masuk di Udah pak ada masuk DC sih gitu. kupon. Streaming gak ya Mik? Oh iya nah. Begal santun dari Los Santos. Tapi cacat. Wah, mulai stabil boyku. Disambat stabil kayak bangsat. Ya gitu. Bila kita himung di anokannya. Ayo ikut aku. Siapa lamar? Oke ini lamar kita. Oh tidak bisa, dasar bangsat. Ya lamar kita jalan kaki biar sehat. Pakai mobilku lamar. Ditutup. Ya. Belum online kabon kan? Ada kawa coba kamu masuk dulu online. Kawa ada. Jadi nyaman kami masuk server kamu ya. Ya sandat mantap sekali. Ya. It's a reason Simeon pays a couple of mean looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. Hacker is online. Yeah, step up. Melihat ku hardcore tadi kawadahnya. What's gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells?
The deficiency of brain cells. He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 20 3G G's? note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man. Look, we go in quiet, in and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in Pikiran the aja back kan type dia yang motherfucker. Discord jadi You paham love me tahu for it, kan. nigga. If that's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon Ending a funny online. dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? Kecelakaan, maaf bang. What the fuck you talking about? You a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for food, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. GTA Ori ini Mike awalnya should be ya in one of the download lockups game. down here. Should be is a story of Berarti WA apa aja hijrah tuh? Hmm? Jangan join Discord. I'ma make this Hijrah. look easy. Kenapalah kadang muncul-muncul pilihan online-nya padahal sudah login Rockstar. Nih, rusak. Hey, what's up, homie? You alright? Yo, ada narkoba kah? Oh, ini mabuk nih. Yeah, Jangan dihantam, boy, bitch bos. ass, huh? Tidak boleh menghantam yang lemah. Ya, jajak aja boleh. Play it cool. Bro, Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. ayo kita harus hati-hati, bro. Lamar. Lamar anjing. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in a past life to deserve your stupid ass? This a routine lick, dog. Giliran If I gambar go kayak through gitu. routine, it's a shit Malam ass tadi. ass. Shit, we in Lancar banget Mam tadi. We on the wrong side of Vespucci Beach. Cobaan. You know, a block makes a difference. Hey, hold up. Malam tadi masalahnya aku ada hendak pang live stream. Ya kalau live stream gitu, Yang ngalah. search the Ada garage. Karena direstui berarti kamu live stream. Ada apa? Pilot to update your user verification data. Wah, lagi. Kamu bukan kamu yang dijual lah. It got to be this other one. Coba lagi lah. That wasn't it. Ini Kayaknya berubah apa loading? Berubah apa loading screennya nah? Lagi yang kayak jualan lah. Ih, My powers of Anjing. deduction is telling me it's right there. Jujur MT kah? pinanya. Kau MT juga kalinya lah anjir. Bitch. Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. No shit, nigga. Hola, SA. So you're trying to creep up in here, man? Yeah, you saw Oh, this ini para Meksiko. Oh, shit. Anjir. Fucking die, Famos. Hey, nigga, I would've just got my ass. Famos. Ayo, Famos. Jangan matikan sweeper itu, bro. Let's stop being a pussy, nigga. Apa melihat bininya Niga nih mulai tadi aku Astagfirullahaladzim. hubungan loadingnya. Kalau malah kita menjadi tujuan itu. Aku ke Jepang nang Niga. Tapi nang bungas. Hmm, Ya, takut. kau meninggal. Aduh, sendat-sendat cuy. Kemana ini, bro? Tidak sanggup kayaknya. GTA nih. Motherfuckers on the scaffold is on me. Shoot up that cat. Tadi final lancar. Kau bingung juga kok. Kehendakinya aja, Somebody Jepang. tell them niggas it's illegal to repossess. Kayak lancar drop gitu. Soalnya Alien Danger di beranda. Up there to the right. Ugly ass bitch. Meninggal. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Kada boleh nyempat 3-3. Some more of them niggas. Buru-buru. Get that car. Check that door. They trying to mask us. Man, fuck this. Shoot the gas, homie. Mana gasnya? Oh, di situ. Oke, nice. Don't fuck with this pyromaniac, motherfucker. Iya, betul itu. Man, we only came in for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your Ayo ambil sepeda motorku itu. May as well get this shit done. Man, this is fucking crazy. Keempat juga kalamar, makasih.
Ayo nah, jangan buka ya, sip, nice. You crazy Bawa motherfucker. bawa Why we ke have to stop all trik this? kan. You was there Kemana? too. Correct me if I'm wrong, but you shot more of them than I did. Yeah, but you Missing ini juga ya kami lah nyasai kendaraan nih. Kan awal-awalnya memang ini boy. Kukira sudah jauh kami misi yang anunya single playernya. Soalnya ini nih kada cloud saving aku semalam. Bang, apa benar kalau habis ngopi kita juga harus nge-paste? Ya, kalau tidak di-paste nanti tidak berguna control V. This punk get away, we going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. Ah ya sama kadawa. We need you to shoot Aduh, him. MT. Crack is better than nothing. MT itu matamu. That's the pipe we came MT by Rajib. Pas pakai kesini pulang Franklinnya. Meninggal kamu. for. Oh shit, he down. Ya. Tembak dulu Pak, pastikan dia meninggal. Oh, dah sip, Take nice. the bike and meet me at the car wash round the way. Gini bang. Pakai helmmu. Pakai helmmu Franklin. Hey y'all, this is what would you do with the dog pound? Check this out. Kabar apa kita nah mano anu nih? Sunyi lalu malam gini boy. Bodoh, ngeri banget boy. Apa? Anak jadi kah Pokemon kah? Iya. Alih pang Pokemon mami nah. Tadi ku coba pindah abang kamu udah aku. Nah, coba lihat tipang dulu, cek toko sebelah. Pindah abang jaringannya tadi. Kada, maksudku cek lagi. Nah ini Pokemon. Kalau nyaman ganti haluan. Transfer. Oke. Baru setengah jam aku live. Ayo adik-adik, sebentar lagi kita akan menamatkan game GTA 5. Part 1 main GTA langsung tamat. Car Wash. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. Oh, Lamar sudah di sini. Psychopath. Kalau aku penasaran hijrah Loch Ness tuh. Nigga, that's Bujur that lah. Apache blood in me, homie. Aku Di mana mencarinya? hijrah yang kasar. Di mana, di mana, di mana? Ku harus mencari di mana? Kita datangi. Oh, itu rumah kita. Park pembasuhan rumah. Dar. Ayo boy, kita manu bintang lagi. Headshot. Main apa ya, Gam? Main multiplayer ya, multi single player ya. Tembaki polisi. Kita lihat tanda tanya ini dulu, Bro. Iya, kenapa gitu hijrahnya? Kenapa? Coba masuk di DC pangnya tuh suruh. Udah disuruh. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good with him. Oke. Hey, look, let's make this quick. Oh, berdarah buritku anjir. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Ayo, Robet. masuk sini cewek. Yo, tutup pintunya. All right, shit, where we go? Kemana kita? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be Paling high apa or dah something. skill I told you, Franklin I ini. don't do that shit no more. I mean, I baby doze now Ano ka? and again just for the taste. Saringan nggak? But I'm doing good, boo. So, You Ultra know I Instinct ain't kayaknya. gonna lie. Whatever you say, girl. Come on. Wah, headshot. That's really some entrepreneur action right there.
Masuk ke jalan mana nih? Oh sini. Awas nah. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Polisi sini gam. Oke bang. Ada yang tahu nggak? Cheat di GTA 5 nih apa? Sesoyam. Nah ini tuh. Coba cari di Google tuh mat. Ngampihakan sandat adalah cheatnya lah. Di Jepang gimana? Nah, kalau yang juga kan nambah duit. Bujuran gak? Yo, we on Kan that ada like ugly kirain on your pisan mama. bos. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Oh it's my boy. Kirain my boyfriend. Gak mungkin pacarku seburik kamu. A bucket. This one should be easy. Apa tak? Shit, not easy enough for Motherfucker, JB to drag his jadinya. ass out of whatever crack house he Ini laying kayak in. itu jadi takut ngira Jeep nih. Yo, okay, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't Aduh, what aduh, I'm aduh. saying. Coba Damn, kalau udah Tanya, mau what the fuck happened to you? Coba Jeep. aku lambat. Ikan bang yang kuat laptop komputer. Awas, ya Dah. Allah. Main di offline dah aku. Rusuh lagi dalam polisi. Tahu aja sambil air toggle. Oh gitu. Anjir sandat banar ya. Okay, I've seen JB do this 100 times. Just get fuck yourself. Bisakah kita online saja boy? Join friend crew. Tadi aku kawa. Go. Ngapain kan tadi makan restart? Sandat. Ini apa? Hijrah Haspan Blood case parking. Ini gak got me wrong. Hijrah Aku lagi makan jara. Kada betakun toh. Larilah wahai pemuda-pemudi, luapkan kesedihan dengan segelas kopi. Gila, Merasa aneh benar menonton orang live loh, tapi yang nonton sebuting ja. Kita aja di Instagram langsung skip. Kada ketahuan di ninya Instagram. terbaca, apalagi binian. Instagram. Ya kada kalihat. Jangan kelihatan join gitu loh. Ih, ku tonton benar. Maka mantap kadang. Sesi buka-bukaan. Kamu karakawai sih lo menembak sini. Ini masih loading ya, teman-teman. Teman-temanku yang budiman. Awal helikopter menembaki tolol helikopter ya. Sombot tolol, orang menggawi tugas aja, taai. Polisi itu. Ya. Pokoknya menentangku tolol. Astagfirullah. Janganlah begitu. Alert, the GTA Online session failed to update your user verification. Ih, baik mobil ndak. Kita ke N. Aduh. Nggak seru kayak gini. Masa aku memainkan Franklin? Sampai tamat pakai Franklin. Ih, timbul tamatnya aja. Hey, holla at me, y'all. Halemian in my heart. Wah, dari strip club nah si anu nah. Franklin. Mantap juga si Franklin ini. Ya udahlah, hike aja dah. Fly. Nah, rusak lalu mobil itu. Abang nah. Nah, Oren. Pokemon Go kah? Ih, Ah, disuruhnya kada main lalu kita malam ini.
Cing. Pokemon Go Unite. Awas aku mau naik taksi. Bapak taksi tolong antar Hakun pulangnya mah antar anjing. Really? Really man? Jangan tembak. Wah di sini kada ada senjata aku ya pak. Oh, meninggal ya kamu. Siapa nembaki anjing? Ya sandat. Oh buan strip club. Buan nano lahong. Chaos. Ya sandat sekali bapak-bapak teman-teman. Aku coba masuk online. Coba bang, coba. Kita jalan-jalan ke kampung menggunakan taksi bang. Aduh lambat. Los pachucos manejando sus low raiders y los skaters escuchamos acá mientras todos nos firmamos dándonos de madrazos. Aduh.